والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وعلى آله وصحبه. ade har halu kama da covid nawara gulige alwam tan parakom pas coverage ha kabat adalum coverage ke beenu ke be from ega pawai kada kam tere galwam da beenu pa puhan ke be from beenu man ke mawluma mege iturum talgum program to terega mikama gulige kama be parata yalamda yewoltaka ya ma wakan ka ke be from ambal from ka wahak komme duwa ko salgum tafat mawdu ihtiyar ko e mawdu ka wahak dakka me gendani ewato miya dolgum me wahak dakka dan mawdu ki giyame duwa ima wa ma be goto adalum hama mawdu agen kuriya diumo kuriga fahakolam beno wa kamaki algum mi program kuriya geneste de iruga tiabe fona mi mawdu a gule gotum edu hege mawdu a gule gotum sual kurumge fursatu salgum me wani hulwala tiabe fona sms medu erikon algum menna sual ta fonwene evve sualen hipulgo fedekam go wani namma haten nuwe de hataren ashen ekakan sms kol deva e beenum wa suale liuma fahuga radu kurebe algum menna wagutu bi minbarakun tiabe fonge sual ta kan algum men jawab de mugendana adalum mi faha kol feda algum miyadu ahaka dakkam gendani qiyamet duhan imam ma gule gotum miyadu program ga algum menna ki bari wadan devani dr ibrahim zakaria musa الشيخ محمد فهمي ديدي أدي الشيخ عبد العزيز حسين دي مفروض نسألهم برنامج مرحبا يعني ألو مفاهق كل فدان ألو من ميادو واحد دكاني قيامة دوها إمام ما قولي قطن دكتور ألو من مي موضوع هو والدين مقطن قيامة دوها إمام مفهوم نوني معنى كي كوباكم بيان كل دي فهم بسم الله الرحمن الرحيم أول من إنسان التوافق ميوني مادي adi ruhani deba eplebigen wago tigga ema maddi ba furihama kurmattaka duniyevi hayatuge tereng algun men na libe manfaata libigatma eko ekiga ruhani ba furihama kurmattaka algun men heddevi raskalange yang imanwe adi ekalange alkum ada kurmatige demitibun erum insana furihama insana ka wegen dani iman kamuge rukun tabe tere himene kame aakhir duhan iman maki kiri qur'an ki muli insaniyata tedmog dekkema takka allah bawal wafa kalam fo kurgot ka danna ka wanya maguchat qur'an ga allah wahi kro wafa yani mi fotu hidayat libeni mifotuge faida kurani taqwa verin nashe taqwa veringe sifatake bayan ko debwa wahi kurbani alladina yu'minuna bil ghaib taqwa veri umuke emme furtama asasi sife gotuga ghaiban iman wo me bayan bifami wani akhir duha iman wodige allah ge ikkawantaka allah wodige wakama iman narka soruge wakama iman mahshar hisab kitab bilwene kan kawluge azab adi kawluge thawab mi uri ha kan kama ki insana ge lola fenna kan takenno mi kan kama iman mu ai mi haqiqatik kan itu adin qabul koro amugotigga insanunna qabul koreveni emi hunge lomati ge fenna kan tatta adi emi hunna tajriba korve kan tatta emi meduge mi ಸೈನ್ಸ್ಗೆ ಓದುಂತಕ ವರ ಬಡ ಭರೋಸಾವ ಮೀಹು ಕಬೂಲೆ ನುಕುರೆ ನೋತ ಕಬೂಲ್ ಕುರ ವರ ದತಿ ಮೀಹುನ ಲೆಬೋಟ್ರಿ ತಕು ತಜ್ರಿಬಾ ಕುರೆವೆ ಕಂತತ್ತ ಫಿಯವಾ ದೆನ್ ಹೆಂ ಕೊಮ್ಮೆ ಕಮಕಿ ವಾಹನೆ ಕಮೆ ನೂಂಕಮ ನೋತ ಎಕಂಕಮ ಏ ಹಿಂಗಾನೆ ಕಮೆ ನೂಂಕಮ ವಿಷ್ಣು ಮುರೆ ಏ ಅಸ್ಲುಗ ವರ ಗೋಸ್ ಅದಿ ಇನ್ಸಾನಗೆ रूहानी बया नुरंगल असर तक फोर को देख में एरुं एमिहा को बदल वेगन दनी हम एकनी मादी मीहे के गोतु गनोता मशीन गोतु ग बदल वेगन दनी इंसान की मशीन नु हम एकनी मादी जते गे मच्चे बिना फावा मखलूक नु एमा ए रूहानी बा ए हम गोतु वसन हम गोतु ग हिफेट मटका वरम मुहिम कमे
ghaiban imamu ghaiban imamu maruge asasu ge terege himene kamen e insana maruwegen danaka ama emme yagin kamaki maru ebbes miho ge kamaka inkara nukuran maru timannami marwana mi nune ekam wangde kingeto argumenna mi kurimati ge mi maruwata ge fene අවුන්මෙන් හිතන් වස්වාස්තකෙන් වැඩේ මට මර නුවානේ සිකුලි කොමස් මාලික් ගයින්ද එකමකු ඒ ගාෆිල් කොම්මතිග රුම් එකතු සංගලනෝ අවුන්මෙන් දුනියේ මි අන්නනි එම්බුරි දුනියේ දියුමට්ටක කුර්ආන් අල්ලාහ් වහී කුරබාෆේ අෆහසිතුම් අන්නමා ඛලක්නාකුම් අබසන් වඅන්නකුම් ඉලයිනා ලා තුර්ජවුන් කලෙමෙන් හීකුරණී හියති මං අල්ලාහ් කලෙමෙන් හෙද්දවි හැම බේකාර ගොතික් ගාකන් දුනියෙන් ඇස් විතාගා මි ජනවාරුන් උලේ ගොත උලලාෆ ගෙරිබකරි උලේ ෆදයන් කායබෝ උලේ සොරමෙන් ගේ දොස්තක මිතා ෆුරියම් කොල්ලාෆ දෙන් වෙජ්ජා මොරවි දණීකම ඉක්කුත්කස් එහෙන්න කුනෝනේ අදි එහෙන් හයාතෙන් එබ ෆෙෂේ එහෙම ඒ කම යගින් ක හිතරේග ඔතුම් මී අස්ලුගා ආඛිර දුහා ඊමම්ගේ මානයා මෆූමකි ඒ මෆූම් රංගලන් මීහක කබූල් කරවිජ්ජයා දැන් එමිහා යන් ඉහසාස් කරවේනේ ඒනගේ විෂ්ණුමා ඛයාල්ත හුන්නානි කිහිනකුන්කන් අදි ඒනගේ අමල්තම් විසුනානි කිහිනකුන්කන් شوفوا مي بترمنا بيان كنت في قيامة دوهان إمام ومكي كوباكم أنا تراني كوبابا أو من مسلمي حيثية أو من كمتشم مي قيامة دوهان إمام ومكي حكومكي أدي كم دليل كي كوبابا أدي ور كروكو ور فونك كريه دخلي كوباكم إمام ومكي أنتو دين إيه ترهم أم كودو فونك كله يطول كله هون كريه دانا إذا كي واق فلوج عليجا అది ఎప్పుడంటే హమ అవును గెన్న బేనువని అవును మే వర్గిన ఫార కమి కబూల్ కుర్ముగ దులుం ఏవ గుణ కబూల్ కొఫీమే అది ఒక హిసాబక అమల్ తవిస్ ගෙන්දවේතම් ෆෙනේ මිසාලක බලමා හිංගව බලිනිය ඩොක්ටර් දක්කාලන් දියාම ඩොක්ටර් මියා ගුණනේ අනේ තිවාගේ මියනේ එවෙනේ බලතකින් ඒ බොට්ටේ එහෙම ටෙස්ට්ස් කරලා මහින්ගාර දැන් එහරියාකම නිමිගෙන් ඒ බලිතන් හොරිකම ගබූල් කො ටෙස්ට්ස් කො බේසිටිස් නගා බේස් ගනේ ගෙබස ඩේට් නේද බේහෙන් නොක එහෙම ජිය එන ඒ ගබූල් කුරමස් ෆාදා නොකරන එහෙම මේ කියාමත් දොස් අන්නානිකන් අවුල්මෙන්තරෙන් මේ ගබූල් කරා මිහුන් ගබූල් කුඩිකම අවුල්මෙන්න මේ බොඩ මේ බුරබෙවෙනි ඒ දුවහට්ටක කොන් කමෙතු අවුල්මෙන්ගේ මේ හයාතුට මේ කුරවෙනි ඒ දුවහත් තයාරු වෙජ්ජාන්තු ඒ දුවස් අන්නානිකන් ඒ බෙන්ගේ දෙමෙ ඩොක්ටර් සකරියා දෙක වාහක ෆුලතකම් වර්සාකෝ කිස්කුමාන මන වියක සුන්නතුම් আদি අවුල්මෙන්ගේ මේ හම විස්නුම බෙලිකම්ගා වියස් එදොස් අන්නානකම ද ශක්කන්නේ ඒ ෆෙන්න මන්සරතකම සෙබෙන්ගේ එකමකු අවුල්මෙ එදොස් තයාරු වෙජ්ජාන් ඒ සුවාලුගේ ජවාබ අවුල්මෙ තේ කොමේකස් දෙවිජ්ජි අල්හම්දුලිල්ලාහ් මිය කෙරි ඒ වගොතු අල්ලාහ් එන ගෙන්ද වියසම තයාරු දෙන් අතිකර විස්වාලකි කියාමෙ දුහන් ඊමාම හුක්මකි කබාහි ශක්කන්නකුතුගේ වාජිබ කමෙන් ගත අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා අවුල්මෙන බාවල දිනුගේ ඒ රුකුන් ඊමාකම රුකුන් ngeto eme makir Qur'an demme Dr. Zakaria Dawi ayat hoga sewa ke baad adi ek tire annan wabil akhirati hum yuqinun Baqara suratu ge furtam fasat hatar wana ayatu hum ehimme iman kam rukun takir rasul sallallahu alaihi wasallam agun men ummat bayan ko devi wargina hadis take bore ek tire ge baad iman wanjehenaka akhir dun iman wanjehenaka එමි මේගේ දලීලකි මෙදෙන්නේ මම නබිය සුන්නතුන් සාබිත වේ කීර්ත කුර්ආන එවර කුරේ අවුල් මෙන්න සාබිත වේ දව සන්නානිකම් දෙන් ඒ දුහන් ඉමාමකි කොමුගතේ සවුල් මච්ච වාජිබ් කම ඒ දුහන් ඊමාන් නුවාමීහා ඒ එහෙන් හුරිහා කමකන් ඊමාම් යස් කල කුඩීමාකන් ගබූල් කුරියස් රසූල් ෆනුවිකන් ගබූල් කුරියස් ෆෙත්තකන් ඊමාම් යස් ඒ දුහන් ඊමාන් නුවඤ්ඤ මිහිගේ ඊමාන් කන් ෆුරිහා මෙන්නවා නේ නැකි මොමිනකම කෂේ නුවා गियामत दो इमाम को वाकम बता हमने गियामत दो की को बैक इमाम मकी को बैक मैं देखो मकी को बैक मैं हम कहीं गए अब को मैं मच कमिंग अमर वेगे मी अन्न एरुगा ए कमिंग अब मैं मच अमर वेगे आऊं सबत के इस्लाम दीन को हम को मैं कमिंग के सब में फ्रेंड नंगे बॉय
kivegen ba islam dinuga qiyamet duhan iman wun algommege macca wajib amrege gotu gasam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ade mi kanelin aisa onna hukuma kan awon me mu'minun imamun jehen awon men nan aslu awon me ummatuge miza ki awon hen mi fa ko le emme bodo kamaki awon men ki ghaiban imam baba yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salat ema mi aslu qiyamah duhan imam won ei won kobahe beenumaki ekkamaki ei awon men bangwa fo ekkame anek buddige gotum bala iruga aslu awon men duniyege nizama balala iruga duniyega me onnani gada bayaku gada goy gada miha gada bali miha bali adi bay fahara fagiru kama musandi kama mi huriha itte dunimatiga fenam deba ehmejiya awon men duniyege nazarakum bala iruga mi insafaka noedane ekamok ei insaf Allahuge hazratuga darbaruga ei Allah subhanahu wa ta'ala ibs alegge maccan aniyawri yodi nugannawane ema awon men na fenumuga ei adi hitame dere noni aniya kamga hiwi kamga wes ei Allah subhanahu wa ta'ala ge hadratu aniya misale ge gotu midannawan me misale ka bunya mihar fitre mum mida virus awon me warak gina mi hu warak gina koy gotangege maana naga eto azabeke imtihaneke den awon hiwi den bona nenge mi hun kannenge gotange ahaka dakkan eko mige fahatuga me awon men nanganna komme musibate nuwata komme kamege fahatuga sidrutakin ekulegen Allah dene wadigen ne ege wahakata war riti kon kahf suratuga ene khidr ge faana musa ge faana demi hunge wahaka ga asonna war riti kon e wahakata kiyade emima mi awon men qabul kuran je kom duniya matiga awon men nan mi libe maaddi aniyataka adi hemves aniyataka insaf no libe bade em je insaf libe na duhen onnan jehenuta edu haki qiyamat was em Allah subhanahu wa ta'ala qiyamat duhum ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadith ro ka onnani komme mi hakavs e matlama no ta aniya libe fawti aniya insaf devane alutakunge alunna alunge meduga onna kantatan Allah subhanahu wa ta'ala nufusawan emihaku hallu nukura ha hindege ma nabiy hadis ko dumi tigati baame kala kantatta tibaame alunge meduga tibaame medugo ikantatta nimmale degoti Allah subhanahu wa ta'ala de terega oi kami ekamen Allah subhanahu wa ta'ala irada kurawa fusawa emima mi ekat anekante kidame dr vidalu wihen awon men duniya maccan ai akhirat datur kura em awon men geterin kamyab wejmi hakiwes akhire kamyab ko fi mi faman zuhziya anin nari wa udkhila al jannata faqad faz emi mi narakain salama ibes warga wada wejmi kamyab wejmi em edimala datur kur mattaka awon men duniya macce fonu wafana mi hagige mi huriha nabi bekalu ele rasul bekalum mi istakunna angwa de irshad ki mi adi adam ge fana Allah subhanahu wa ta'ala de irshad ki bismi kale fana gariyati man Allah ge hazratum hidayat tedmage to je ge hifash e hifafi mi kamyab je do ko la mi agelje e mi aslo e abu ko धन्यवाद देना ये तो फारे गवर्नमेंट के प्रोग्राम अल्लम गेंदवा बेफों के हिपोला ara faan suwale mikhala mi munas wautegga hada enkala mawdu kaseti wada kane timonno bilon he tiulani asluga algondu wahama adu aswan tibbe lobbiti ahunna utuna dannwam beenu wani urwanuga ama komme sofhaegga he akhirata behe wahakata wara tafsil ko bayan ko debwa febore teki eggutka wes algumenge mi visnuman ami anna birum kanagen da kahala halategge tasawwure enakashanu kamakamedu birugatuma kamakun rakka teri woman masekke kurma mi wara tafawat dekandatta nafsani gotun insana wara warbali kolla kame has kolla kame
adi hada koin hus ko la kame kama birugane chiya ema awun menge mi aduge mi mawdu ki eggudu kam bes komme mi baya ko khas kolla birum fikkanu wala kandittake ge wahak dekkumge ben magga negi mawdu enno misal ka awun menna kurimati fa mi wa mi corona virus ge mi waba mi virus ge deke wes awun men birugot mo wora boda min rakkateri unge fiol alambi ei nafsani ilweri awun menna kiyade insanaku halateka medu kamboduwe birugane jiya den ena ge control gelligen gadane buddhi faswegen gadane emima ikka e halata kurimatilagen e rakkateri womuge fiol alam ene විශ්නුමෙන් අවමුගේ කුරින් එනගේ බුද්ධි ෆස්වෙපා මිහිරි එපුර මාවට බිරුගණගෙන් ගොස් එම මීග දන්නෝ මියෝලේ වාහකේ කි අවුරුමෙන් ගියාමෙ දුවහ තයාරුමුගේ වාහකේ කොම්මෙන් එකමාමෙදු මීහා බිරුම් ෆික්කණයගෙන් ගොස් දාහිලාගෙන් ගොස් දෙන් හදානගෙන් හොස්පෙගෙන් මීහාගේ බුද්ධි ෆස්වෙගෙන් දාකාද විශ්නුමක ගෙන්දියුමෙ නූනේ mi algun menna kurimati wegen mi wale babage wes algun men ekankama eya me dukom me biruganegen umavure boda rakateri kamuge fiol wala wiye ei warakkina pahara insanunna kostan hedeni rakateri umame du samalukan nodevege wani birugannali bodam ehma birek gannana kamen nete biren gannana kamen nete ek badaluka rakateri kamuge fiol wala ashe हम हिम में मिसाल का क़यामत दोगे अज़ाबा स्वर्ग या नरक आने कमा कबूल प्रमविजे अवुल में यकीन कुरमविजे स्वर्ग की वाविर तनका मतिवेरी बेगमवा नियमत फिर बात कमा अदि नरक की अज़ाब के तने कमा अदि अल्लाह के अज़ाब की ए अनियाय नुंका ए इंसान कोरवेफावा कुशक दिफवा उकूबात कम इंगे एमिमा ए अदबे कुन सलाम बे उमटका मिसालक दुनिया मती गाउन में कुवेरिंग कुवेरीमा जलल्ला नोनिया कोम्मेस अदबक हुशेलिगेंदे एहिमा ए हुशेलिगेंदे अदबं हुशेलिगेंदिया नुदिनुमा किन तोदमी अगुन में अमल तशीदा को बाटा में एकम रक्कातेर वांबी एहिमा दन्नवाले वेतो मी वसे कुरनी बिरुगन्नाने कमें नते रक्कातेर कमगे फियोल वाला आशे इंगे तो एहिमा अगुन में बस समा कोम्मेस दुहा को मी दुनिया दु को दांजेने कम टका एकम तैयार वाशे एकम तैयार वीमा नतीजा का वनी कीने कम गवरानो नतीजा का वनी अलगुन में दुनिया भी हया बस वरा बाज जवेरी हयात का बगन दनी अदि अलगुन में गे नफ्स बस हिंग मजहुन दिबगे दनी एमीमा अल्लाह किरित कुरान गा हिकरा वहनी वब्तगी फीमा आताका अल्लाह दारल आखिरा थिबाया तिमन अल्लाह देववी इच कोच देववी अल्लाह अलगुन में कोच देववी बुद्धि देववा होवे पूरी हम सेहत देववा हुए रीति जिस्म का हर्षगंडे देववा हुए मी हुरी हाँ नियमित तक के बेनु योग तो का हिफुमा बुद्धि के पूरी हम बेनु हिफागे दुनियावी हयाय उफला आरामा हिम जहुमा हुआ है तो कुरमुंगे अंदाज़े बिरगन्नाने का मजनते एमी आखिरत वो हुए मतीं हंदा नत्ता लगे आखिरत दिबिगत मट्ट का मसक्के कुराशे वला तंस नसीबका अदि तिबा मिहा तिमीहुन ति इंसानाया अल्लाह सुब्हानहु व तआला दुनिया मती के दिफवा फावा कंतत हुए मती में हंदा नत्ताल में नते माने की मी इस्लाम दीनुगा अवगुण में अंगवा मेती आखिरत टका मसक्के कुरानी den timanna yang le fiewol vis kamakunu dane ege sobun timanne narke dan jehidane nin nunno e nun hakeki e wage ki timage hayat be borbiya duniya ga ulemun dairuga आखिरत के मते हंदा ताला गनवान दिमाल दुमट्टके दुनिया आस्तिवली ए विष्णुमुगा मसके करमोंगे अंदाशे ए गेंदियोमुगा तिबांग अल्लाह सुब्हानहु व तआला दुनियावी हयात दिवाफो बेवे एम हयात के विस फायदा ए एम फुरियम गोतुगा लिबिगन्नाशे एकमको एकलांगे हुद्द करवाफो मगु एहमीमा इंसान को दुनियावी हया एकलांगे रुस्सवा मगुं हेद कुराकम वन्या दुनियावी हयात के फायदा तस्लीबेने आदि उखरवी हयात के वस
ಬಾಜುವರಿಕಂ ಎಮಿಹಕ ಲಿಬಿಗೆಂದಾನೆ ಗೆತ ಎಮಿಮ ಸುವಾಲೆಕಿ kongotin he benu mani awunme Allah subhanahu wa ta'ala insanaaya sual mikurwani e insanaaya timayattaka timan Allah dunya wes meti dwafe adi timayattaka timan Allah akhir wes lawafave timage ikhtiyaruge meti dunya hodumattaka masakke kurkuriyun gos tibage akhir barbad kollam wes adi akhir wes baajweri koffa dunya wes ba salam ekkuran hada hoda him dunya abad kon arastos koffa adi ukhrawi hayat bes baajweri ko arast ko baajweri hayatik ge maccan muli visnum bhatta fikam wani nama buddhi salamatun ko adam gudariya ka visnayani ma faida boda timonne duniya bes timonne libifa akhirah bes timonne libijja ege timonne ma bole timonne duniya libifa akhirah barbad wegen di umvure mi awul men asluga mi program ga takaleveto nota awul men ge belun na adi dos on tibbe be funna for kollen de benwa message ki birek gannane kamennete rakkaatiri kamge fiwash chakam awun giyamet do waakam dakkar awun me do amihara dhama duniyege haya veti kurama awun bikentani awun ge ma kurin eta bay duniyege olefa marweni bigen gosmene hennames awun adi marweda irugaves giyamet duwas sida kobakam awun men kannomenge ege kurin awun ge duniya nibigen daane kama awun ebenge kene ba duniya nimige diumu kene waakam ebbami are kirit qur'ana man nabiyya sallallahu alaihi wasallam ka sunnatuga duniya nimigen daane gotuge wargina waahakatake hadis take kirit qur'an ayatake ebori ege terega ni ekkama kan awun bande kamaki kirit qur'an ga ayat kullu shay'in halikun illa wajhu Allah subhanahu wa ta'ala fiwa dem mihuru hurihaj moli mi alam halakun fanawan netidan nget emima e fanawegen diun neti diun hasilwan ikan hingan den ikan hingairuga ikan wegen daanege kirit qur'an gu wargina ayathoge buhuri war biruveri ingeto awun men e ayathoge mane visnada ingeta ek terega e biruveri kan allah kuwa minbarum in ayate gonnan yaj'alul wildana shiba zuwan kodin muskul wigendan biru ngeta ham hime يوم ترونها تذهل كل مرضعة أما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى أقول من جميع مادي دنيا ديري فرانته كتيرين إنسانون كمچن إمي أوغاوير بايكي ماين إمي هنگ دارين أي إنسان كم بس جانور كم بس مي غاتون كيردين ناميها أون وقت tuttu kujjamatin hadane noltene kitame bodukame duniyawi kame dimawi singeta hennames eduwoge birweri kam bodukamo e kujjamatime sandan betene kam wanigeta ame himme eduwoge birweri kam insanunge mi maddi hashiganda veriwale bodukamo baliwein komme makhluge mane ki insane kam bis janaware kam bis vihane kam ngeta وتضع كل ذات حمل حملها هم إهم ميستكم يدوه أول من فناني هم هيكون وتر الناس سكارى ماني كي مستوى هم هي نتفق وان هو نيجي بدي غوسفتي به بايقط ميت هم إهم مي أول من بشان يونا مي وجود ود بين كاندو مي هوريها إيشسي هلاكوه نتيجندان أقول من أمغتيجا فينو تكاندو نوات لون فينني ألفان رويما نيوالا إتشكتو إنما اسمي كيامي بيجي أني روغا فين فديفونا دي موليكيول باكي إيج ألفان روغا نيجا أكسيا هم إهم مي مولي دنيا جميع هنا إم بيجي كتشكي فاربا دهنون كيامي دوس إدوس أننا يرو giyame wegen anna duniya wegen dairu e farbadata fundu wegen gos awun men mi kafabastay falalima ego honna kafata waya vissi vihal wegen vihuru wegen dagota
evves aare barinen echitaka kavigen daatena ha mehimme ehen ayatige bove miistakunge evves kahala nizame tartibe usulen neti vissi vihalvigen daanekam maneki burabura angos mehemba fakoka takifada ingeto emima denhama ehemme ehen ayatige bove yawma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardi was-samawati wa barazu lillahi al-wahid al-qahhar mi bim mulin ehem bimaka badalvigen daaneka ingeto maneki mi maddi duniya fuluhvigen daane engodanwane miyadu mi alam awun menge mi fenna mi galaxy taka milky way taka mitakti terega ege migota eki sifa eki mi buruj toga eki ane orbit toga datur kora awun menge mi gunalan hiten areas nues guneha gina echitake bohur ennames duniya wujudu kurvi dohan feshigen adimiya daham evest en evest eket anaki tiga lanu gane collide nuwe miyoggen dani nget eti e manzar miheka fenijikam wani viya haram wani kivigen bawe miyun hurihaache ege migota dawruman daayur ekit anakitiga nujihin ege fasih misalaka awun dannawadaana mihara awun menge mi matinda borta mi datur kora root ta fenna bay program ta hunna ngeto ekala program ta nagafa balali fennane mi wara kari hagigi manzare nun eki inget duniyege chart fenna gotam fennerugo wara kari boat tan ego migota mi hen daata fenna inget e manzar fenner hitangana mi boat ane boat ge jejja kya boat accident wan hiji inget ekam e wara duru hunne chitake wahme dakkane midenne duniyege midenne planet taka mi guraha taka mi chita mi datur kur midanno enam qiyame ba ruga eketi anekecca jehi mi nizam ekko gelligen daan ehme e duha ki ei biruere duhe ehen namaves awgun demme dr zakari tawli fade miyaduge mi wahake ki gotkas awgun men miharti mihim birgonwala ka dakawa ken e biruere duhu wes awgun men insanun debeka begen daan ibbaki awgun kurin ishare kolli fadan e duha tayyar wegen ti mi he amal takuri mi sodaga kuri mi roda mi namakuri ehem mihaka dachit turale dugule nukon ul mi edwas annane kan gabul kurma ki e emi hunna kashin evs biruweri kame ngeto allah rattehen ei la khawfun alaihim wala hum yahzanun e biruweri dogas emi hunna ka biruweri kame emi hunna ge benge timanna me mitibira ngol kutuga kan maru annane kan duniya ni tigen dane kan e fahu unnana suwargun wat narakaka etanum allah raad kurviya e gotugati mi hunna deveni surgeka ehmema e mi dr zakari dawli fadan awun men kom mehen qur'an ge wahta murim ki rasulullah sunnatuga e dos nimigen daane gotuga wahaka e biruweri kan e wahaka tan huriyo berenun gana tayyar wa meka ekma tayyar wa mi ehmema awun men noti e do tayyar e biruweri do cha awmen giyame doga waga dakkon dairo den alwa mi har commissar ka ever kuriya mi jehli deme faakol duniya ni migen daana gotu wag adi everes kuriya alwa men jehla alwa kuris faakol fada mige eta ahare kurin feshi hom hum duniya ufe duniya sere mi hum faarak mi ko maru mo midane alwa men lo kur matiges eta bay ko maru en gossi alwa men gos emi hunge janaza kanta nimma fanneruge ka walaka emi hatiri ko faago mi adi giyame wana duhe awmennaka nenge eta duhe vande emi me kavvaluga mi hedawa muddatoga mi kihine ba tane ba kavvala kinoni mi kowa kavvaluga haqiqataki ade kavvalaki isana mi duniyega ulefa akhir duha badalwa marhala ga kadat kuranje hisab ngeta de haqiqatuga doctor විදාළු විහෙන් අවන්මගේ කුරිමති ගෝයෙන් එම්ම බොඩ හගීගතකි ඉන්සානු එම්මස් කබුල් කුරාච්චකි මරුවගෙන් දා කීනේ මරුවගෙන් දනි මි හගීගතුගා මි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා නන මි කුර්ආනු ගාවස් සිෆා කුරවාෆා අදිමා නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් වරද්දීතිකොන් බයන් කොද්දවි ખાસකොන් එකලේගේ ෆානෝ දුනිය දූ කුරවා සුවර්ග වඩන්නේ wagutuga ekale fan e
hama takurar ko dennevi maraki vendeni vechke maraki vendeni vechke ekamo me ora beflos evidalwa hen maru vendeni wan wala ekamo e tafat wan likmi hona Allah kid Qur'anu ga anga wani innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alayhim al malaika alla taqafu wa la tahzanu wa abshiru bil janna ya neda insana maran hazirwa wagutuga mi malaike bekalu hazirwane rangalu mi hunge kari kombe kari innal ladhina qalu rabbuna Allah timam mi hunge ilahaki Allah we bune imam mi thumma istaqamu efahuga istiqamu vi me qobate eg maane ki ena duniyega Allah subhanahu wa ta'ala engil gotuga duniyega duwastan heda kurimiya e malaika bekalu eta wadagi e emme wara kambur wagutengi insana e onnani ene hama dekol fenna haluga ene angayam vesnu buneve ene gaga warin netima enonama en hale veslewane ekamaku ewagutuga e insana emme kambodu wawagutu ewagutuga malaika de malaikatu e faaba wadagi emi hona hingama jehun devwane ei midannawa asl akhirat tayyaru miha eda ene me eneyan hingama jehun devwane birnu gannashe duniyamatigas timam mihun vime iba tibaya hingama jehun devwa baykamuga adi kuriyan wattanuga ufaagari khabartas devwame suwarugege ufaagari khabaros devwame kambodu wadanu ganna vash ehma insana marwa wagutaki e insana wara ven ala wagutinge den insana kawwala tiri koreveni hinawa uriha kame urema fahuga den mi wahakata digunuwa nama aslu mi ruh maccan ufle gota kombayge ruhikkan maccan ufli Allahge darbara dhani ei ham yaginum wes ene mu'minunge ruhu kafirunge ruhu maccaka nuflene la tufattah lahum abwabus sama e baami hunnaka suwar uduge dortake nuhuluwe mu'minun nan huluwene e ufaverikan kuri den as kawwaluga e komme mihakwes e mihegge furana eluwene waldu mafahuga bay riwayatuga asa inde e baami hunna ein dehavegende e ham walula fada wagutu emi maruifawa mihan adu ivene e walanga mihunge faawanu gadus hinga fada adus e hawa furana lu sual kureben den e sual ene kurbetin suale jawabu devejjiya rangal jawabu no devejjiya ekas mi النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب مي إبامي هندونا حبير ألفانوجي أيما مين دهواني عذاب لبين إكي مي هنا إكي وارا إكي فهم وارا دين هم هم سوا مي إن مؤمنونا هم إغوتا رحمتك تناوسك إن هنا أدي إن فوهي في لون إن جه عمل تن إن كاريجا هنا نكمل بس حديث تكون ثابت في فهود إما مي أصل كفلوج عذاب جه واه يهذا دكتور رامن أزي إدار بدي شيء أزي إدار بدي مي كفلوج كانت تبين دان كينك ألوم مي دكاني جيا متوه جواهك كفلوج ألوم دوست كين هذا كم فوق جيا مي كايم مي ميداني دنيا تبي مي مروه نميتي مفاوق كين با duas feshige menenone mihun tatte duwege mi aw mami kan tatte kina bawege midani ade mi insanaage mi datur hayataki tafat marhalataka bihfawi hayati duni insana mami hage rahmuga garba gam fa unna marhalaki bes ena hayati adi duniya nukutu mafahuga lafatuge danum feshigen zuwan kamuge umurun muskuli umrakan elgen diu mafahuga den e haya nimige midani qabur kawwala e kawwaluga e kawwale men dennevi ma agun men duniya mati mi ge bahuruwa mi wahakata mi dakka ala iruga khiyal ko gen wane gudkabs ama agun men sikuniye mi annani ama تصور كرواني يقطرش
egut kasawun ka tasawwur wes nukurwene ekan kan himu daane gote ekamako duniyawi bahurwa mi bastahukun ewahakata kiya dini mata awun menge hittaka wes ekamuge iman terikam watiken daane tikurawi sawalgu jawab diumuge kurin adi awun ewahake dannawalen beenum ve ei ami maruma kawwaluge maruhalatak fetigen diuma kawwaluge maruhala nimigen adi emmen teduwegen furana elgen diuma mahshar kurewuma adi e foga ihuriha maruhalatak bi onnani reifa awgun menge maibegen wa dinu qur'anuga adma nabiyya sunnatun kan tan sabit wa fa mikankan dhanna mihun mikankama farita mihun mikankan ge hagigatan iman we qabul koggen tibi mihun ge amaltan egota sida wegen diyama emihunaka mabodu biruweri kame nannan awunu aran aadaage misale jahakama wanya awun men da duhak wes nuda tanaka adi etamuge eggutke wes magutaka golitaka etanegge kantattan hunna goy nege tanaka dam vejjiya jehulemen owe kommesore kihine ba tanaka dan ekamako etanakan ge kantatte ki kihinnekka hunnani etanuge magutaka golitaka adi etantange amataka hunnani kihinekun kan enge mihaya eki wara farita mihakawane ehwima awun men ge diinuga me iman kamuge rukuntakuge gotuga hemenifawa Allahu an imamu fittakan imamu akhir duhan imamu mi iman kamuge rukuntakan awun men gadian iman wegen tibuma adi ekankan hingada ko amille dasko denegatumaki amilla nafsu duniyawi haya nimuge kurin sida uma libe fursatakawane adi mi duniya dukurma fohuga hayata badalwegen daanuga efoda mi hakkan ebeska biruweri kamaka hasku kame naannane ekiwe ene farita adi ena dasme fori kantata embege kavvoluge masalaka kavvola tirkurwe eruga furtam wes emihaka kurimatiwane suwaltake man rabbuk tiba heddevi kom faratit ekama farita miha ekama imame fori miha ekan e mabudu kambudu suwalaka nuane ekama tayyar we fori e imtihana tayyar we fori dariwaraku imtihana tayyar wege imtihana hole wanda dariwaraka tayyar no imtihan hole wanda dariwaraka reterega hondi tafat visno balla tayyar no hori dariwaru madegen kan konka suwal ba annani e suwal ka timanna kine ba jawab dene ekama gorangala tayyar wege bare kujja waran himham jeja inna kawwuluge ada kawwalan ge marhala ferigen daruga wan rabbuka tiba hedde raskalange hikuba Allahu iman we fati bimihum hama timam mange raskalange kainat go raskalange arz devo raskalange rabbi Allah timam mange raskalange Allahu eko ekalange iman noami ki ke to bunane komwa ke tiwade marakanege kale konge chikiyene marakanege mikale gotakatta enege jawab hunna detto emma mi timanne kannege ema kale kon diinen heji harbenge diine ke islam diine islam ge matti ge tiya onna eko islam kamuge natiya kongo to jawab de em danno me wa ke ki urmenge mi haya duniyawi haya umurun fastola saidya haruge mi ko muddate mi acha ge to mi ko isna la kam woni ne ngene duniyawi hayan algun me dani hama hufene ge terega gote denne vidane misal kan algun ge hayata algun amilla bisnal kam ga bi sada e puri algun me kuda kujji ge gotu ga algun doswara zuane gotu ga algun doswara algun menge ge boluga tumuliga nure bisne dosta ka wara zuan kam ge gotu ga zuan ge gotu ga algun dosware eko algun menge bes hama marhalat me fahar ala me dani tieru hama ne ge hama kine kam mi dosta edwen diye mihege umurun fastol saiddiha ardhi warakan ahar nodiha warakan ahar uma foga tuni du ko nimige midani den e hayata tayyar wegen daruga algon men bisnan jihe kantattaken ge wahak midakkani ema qaburun tedu kurawan em mikene mahshar kurabewme mahshar maidana mi hunta jama wegen etibe haluga hadis pur bayan we bani tibeni emmen hama heddebi gotose e mane ki duniyan mi ha fumbaruga hunnani kine kunto eguta se tibeni husfaya kayage bes che nekkuta kase mihun mahshar ge maidana e
hus maidanakan evvegen dani daharuga komme mihakwe sahanan kama kambudu megge terega kinetto emihaka deterega kantatta wani got negife em me hadis ful bayan ko devvi ma rasula garihuga ashad ki faanu dennevi sawal korwevi anikka e halatuga tibba tibkamu waninama ebbe ko anibbeka mihunge awra fennani to hadis ful korwevi eha ware nuwane mihaka මීහක අමිල්ල නෆ්සාගේ මීහ හාදාගෙන් අමි එමීහක දෙතරේ කන්දත්ත බානේ කිනකුන්තෝ නේගේ හිසාබෙක් ගමවැනි බයි ෆහන මීහුන් මේ ඔබෙන් මිකංකම මෙහෙදු අහදකාරු බුනානේ තිමන්න නකම් ඔතිකම මාබොඩ කම නෝනේ තිමන්න මේ නෝනානේ තිබුණ බුනා ගෝස්කම කොෆේ තිමන්න රංගල් කන්තට කෙමි කිවරනේ හගියතුගා අරුන් මෙන් බොඩා ඒ වර බොඩාවකම කිබුරුරිකමුගේ වාහකේ කිව්වගේ රසූලුල්ලාහ සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් හදීස් ෆුල් කරවා වනේ අල්ලාහගේ රහමෙෆුල් එමිහක ශාමිල් වෙගෙන් දියාම මෙනුයි එබ්විස් මිහක ස්වර්ග නොදවෙන්නේ ඒ මානේ කි අදි හේවමල් තුකුරු යස් වරම් මුහිම් වරෆ් බුරියම් වරම් මුහිම් කම හේවමල් තුකුරුන්ජෙන් එකම හේවමල් තුකුරුමුගා අල්ගොන් මෙන්කම බොඩාවේ කිබුර වෙරි විෆා තිබොන්න මෙන්ක බස් උරේ නොන්නානේ තිමම මෙන්ති බරාබර තිමන්න මෙහෙන්න අල්ලාහගේ රහමෙෆුලන් අබුදු සල්ගොන් මෙන් එදෙන් ජෙන් ඒ හදීස් ෆුග රසූලා බයන් කරවෝනේ තිමන් කලේක් ෆා කීත් මා නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් කි තේක් ෆාන් ඉස්වදිය ආපතක ෆහම් කුල විදානේ ආපතක බස්වා ගෙවා මෞසූම් රසූලේ එකම ෆාන් හදීස් ෆුග කරවෝනේ තිමන් කලේක් ෆාන් ස්වර්ග දෙවනේ අල්ලාහගේ රහමෙෆුලන් وشالبني ما الله رحمة فلان أنت من كلي فان السورة الوادبة الله رحمة أول ما وربنا إدنجه محشر جه ميدانا كولون تدوي من جماعة ميدانو جا تبي تبوموجا إبايا كان يكون حساب كتاب بليغن دانه قرآن الله رحمه الله اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون حسابه بلده وموجا وقت أس كرتم بدايروجا بس وهم في غفلة إبامي هم تبي هم إكني غفلة تجتريجن نونه غافل كم جتريجن نونه وانوا نيجت مكتريجن نونه هم موردون أدي إكما إنكار وسكرانية عجائب كم غافل ومو جتريجا ميه كتبي يا فارجا هذا نتفهم كم اسمه كو غافل كم سلام كده مسيح كريمة بس هيك أول ما مكال واحد دكم فشيما يدكني كم واحد تو أروح على بينو الله إميه كان فده هي هتك جسوي ما كال واحد كه واحد كان أروح على فرصته لكن تي في كاري كمر كل لوا أنو تا درسين أروح على مر كل لوا غافل كم سلام بيجن داغو أيك مي كتير مي آه بيان كور وهم في غفلة موردو غافل كم كتير كان تبي كنونه أدي كي كورا كما يدو كل كسدانية دكا واحد أروح على كمنه دكاني واحد أبو دكتشكي كياني واحد أروح سولياني كمنه نتيجة كوني أبو واحد دكاني دكين واحد ندكينه بمكان واحد خيالين أبو ترين عاش إكله غافل كم كتير تبي مي هو نا غافل كم سلام بيجن نوني أي تانا كتير مكانتك هنانه هذا نتيفا زمانا حاجة أن بدلتك أقولين كودكم هذانو كتير أدري كم كتير एगे फोन कंतत वदिफ बहोरे हुट्टा कुम्मेस फरातकुम कुम्मेस गोतकुम एने एकं एवुनी मा सुभानअल्लाह दोगे वानु मी रगल कम के अब मी कम तैयार वा वी हंदा नेति फो एकम के मी आयत के मेवनी मिकाल मिस मी हुन की वाफिल बफति बि मी हु एकं जनोने एकमा इदिकोलो सदा मी हुन मी वरन नु बाबा एगे तो अवुनुगे वाहक अडोसम एने बि बेफलक वन्य खुद अवुनु अमे नफ्सस मी नसे हेलि बिगन अवुनु में हमें कने गाफिल उमो इतोरा एकमा इदिकोलो हदा बयक वजकम वने नम ए वारो दर्द जग बयक दी एगे तो एहन वाश एवा मास हसरगे मैदान एवे मिन हिसाब किताब बेलेवेन वगुतु एननी एफ मैदानुगा एमिहिगे हिसाब लुइको बेलेविज मिहि कुजिया दिनवा एमिहिगे वातुन लिबिज मिहि कुजिया एमिहि नुदिनवा අලුන හම මසේ කරන වගුතෝ මෙම්බරකෝ හම මේ ගියාමේ දුහා ගුලිෆම තකාතු මරහලාතන් හම බෙදුන් තෙරෙන ගෙනස් තේතෝ දෙන් අවමගේ වගුතෝ ස්මිහාර හම පොඩේ වාති වේද අලුන හම වර කුරුකොම් මේ මරහලාතන් හම එම්ම කුරුකොල් දෙ වරක හම බයන් කොල දෙවි අලුන හම වරන මියා අලුන දෙමෙ ડોක්ටර් විදාල වේ දෙවි ගියාමේ බෙගෙන් දාන්නේ ගොයි අලුන වර කිනෆාර දරුස්ත දෙවි දෙවයිරු මේ මවුල වාහක දක්කා ඉරුග වර බොඩු කමෙක්ගේ ගොතු ගහම වාහක දෙක එකම මේ
alum mahushar kurew mafawga hisab bellewma deterega warakina wagutu taken alume e heda kuranche he wahaka mikada kommes wahaka alumna warakina deke mikina hinga kametto هذا هم ورا كركودان جت دمتي بداولي فدان مي أول ديوان فهر مي تروب مفهوم مدة هنگانه كمان هم حديث تو بوري أسنجتا एक तरीके दिन में डॉक्टर ज़करिया दावली फदांग तिबेनी हम अगुन में यदि गोता इंगत इन नमें से विस्मी है कि एक कम का तरीके विस्नादान फिक्र कुरान जागे नॉय सो वकी इदुह या वही कमें नौनान अल्लाह का अर्शी की या वही कम फिया इंगत दिन फिर नुस लिबेन बोने फिर लिबेन खाइच लिबेन इहन तिबेन को स्वारक गिने और फाहूं अल्लाह सुब्हानहु व तआला रहमतुम komme nabiyye ka wes komme rasul ka wes e rasul ge nabiyye ka khas wegen ba hawle mane ki fen aren hunnan egotum furtama kirta rasulan e fen aruge tereng ekalik faana tabali ni hunna fen libena ge hamaji ganda nenna bismita ga won dhannawadan beenuwa muhim nukta hai ki agun men muhammad ge faanu ummatu mi hunne kiyagen duniya ge mi ule iru warab boda visna jihene agun menge hayai battam wegen midani kirit rasula sallallahu alaihi wasallam gennevi gotatto amille guggu hadagen bidotaka chitere wadagin ehin ule mihunnakan edo e hawdun femfode bes nulbe ngeto imorhala dimafo adiyusama warag gina bagut hedegen daane me iruge hunukam seha gadawana dahilla fowane den mistakum balamun gendani me kaaku gata goskento timanna menna mi wagut ko kuruwe Allah subhanahu wa ta'ala komme seggotakan nimwa narake vijja narake surge baddawa hisab Allah mekan nimen migota gosama bidennevi em furtam adam alayhi salam firingos ekiki nabiyina rasulan ariham mistakun hadir duwan dannawa den ehengos kirt nabiyya muhammadun sallallahu alaihi wasallam gariha mistakun diyam ekleg faana Allah subhanahu wa ta'ala hudda devani mi ekleg faana furtama mi kita Allah kuttambe arshige mi hadratuga sayyid jassawange etan irevanden onna ange tama dua korwan den Allah subhanahu wa ta'ala ekleg faana hidayah wan nge to ekleg faana te wada nawashe bienu fulkama kan suwal korwashe vidalwa kamet devashe den yani den onna marhala fishen ehmima midennevi kurkur gotakan e marhala ge muddatu daane gotuwahaka de mig tafsir ta honna fetta liun takyale mihun ama haram antarisgen daawrwana kambod wa hisab daane ehnnam wes mitanuge sawan danwal benu wa ke ki Allah subhanahu wa ta'ala engi gotan gule mihunna biruweri kame kambodu men deti asbeden awanda tafat wahake danwa mi jeheni war kurukon jawab devashe ekon kalon kuram miuleni war bodu suwalikkama vedan farag hisabu bellum eduwahuge emme bodu marhalaayki mi kanne gawan hisabu bellum kantak kine bakwariyatani ade awnama kodokom wehlong wahake ichi ituru kolle hadana geta eduwaku handamana abdullah ibn umar nuni ibn abbas deve fulon kore ko meseka masakate korawa vidalwani me darifulu dannawani bappa giti amal allah qabul korabande den eve fulon vidalwani darifula bappage emme amale Allahge darbaruga qabul wikan engejjiya timan kalege faana bimmatiga matiga hurmawren bimga adiga utu ma hinhama je ehme mi asu agon me visna je ichi agon menge amalta qabul wa kamennenge ehem wima hagigatuga qiyame du mihu kambodwe birugannadi demme sheikh idali wahake adamge faanu gari hedda adamge faanu inkar korabani timangale faana mi koshe kore fe bote mi ma insana Allah subhanahu wa ta'ala hede deguta nuh ge faana eguta ibrahim ge faana eguta me musa ge faana isa ge faana huriha be fulum wes usuru wada ennawan Allah ge darbaru ge dennewuma kivegen ebe fulna kore fa hori kantattake ge sababu e maafli fa hori kantattake ennama se biru ehmi me edwa ki wara biru edi duhe den Allah subhanahu wa ta'ala Muhammad gifanan edevi maqam mahmud agun me mikia fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda e maqam Allah subhanahu wa ta'ala devani Muhammad gifan ingedam de e Muhammad gifanan gari go dende woni me kale gifan sayyid qur'ana me sayyid qur'uma foga eta bagute heda qura Allah subhanahu wa ta'ala demme e
විදාලුයි ගොත බස්ෆොල විදාලවන්න දැන් ඒ ෆහුග අන්නානි හිසාබු බෙලු මේ හිසාබු බෙලුමුග ඔන්නාන නේ දෙගොති එක් ගොතකි ඒ හිසාබු හුෂාලාලෙවේ රිවායත ගායස ඉන්නන් මලායික බේකලු සෆද්දවා තිබ්බවානේ ඒ කොම්මේ උඩෙක්ගේ මලායිකතුන් සෆ්තන් හෙද්දවම ෆහුග මේ මීස්තකුන් දන්නවානේ අෆීකුම් රබ්බුනා අහරමගේ කලාංක කලෙමගේ තෙරේගේ බහුරී දැන් එබේ ෆලොන් දන්නවානේ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ඒ බොඩි ගන්නවේ එකලාංගේ එකචීගෙන්වා හයිසියතුක කොම්මේකස් ඒ ගොත අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා එතන වොඩිගෙන් මීසකුන්ගේ හිසාබ බල්ලවා ඒ බෙල්ලෙවෙන්නේ දෙගොතක එක් ගොතකි එමිහුන්ගේ හිසාබත මේ හුෂාලාලෙවෙන් අරුතු එයක් කියන්නේ හුෂාලාලෙවෙන් එයි තිබා මිවැනි කමේ කුරීම නුන් හියේ en ආගේ කුරීම හුරියාකමක ඉන්ක බස්වාන් දැන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ඒ ෆාෆතවස් ෆාෆත කියලුම ෆහුග හඳාන් කොද්දෙවුම ෆහුග අල්ලාහ් වහී කුර්බානි දුනියමතිග තිබායන් එකන්ත තසිරු කොද්දෙවීම මියදුවස් එකන්ත තසිරු කොද්දෙවම දැන් ඒන කනාත ෆයිලිබේන මා නබී හදීස් ෆුල් කුර්බානි ඒන ඉෆන් හිෆාග උෆලුන් දුවානේ ඒන ගෝවානේ හා උම්කරූ කිතාබියා ඉන්නී ظننت අන්නී මුලාකින් හිසාබියා තිබන්නගේ මිෆයි කියාබදාට තිබන්න යකින් කුරීම මිෆයි තිබන්න ලිබේනකම එම එහා උෆලු එන දාන අනෙබ්බයකු එන හිසාබු එකන් මේ එකන් කුරීම නුන් හෙයි එන ඉන්කාර කුරානේ ඉන්කාර කුරේ එනක මච්ච හුජ්ජ කායිම් කුරවේනේ එන වාත එන ෆයිල් ලිබේනේ මිගොත හුෂෙලේ මි රසූල් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් හදීස් ෆුල් කරවනි මීහෙක්ගේ හිසාබා බෙහෙ ගොතුන් මේ වාහක දෙකේ ජදලු මේ දෙෆරාතුන් කොරෙජ්ජියා දැන් එන සයාමතින් වානේ ඒත මේ වරන් අස්ලුක පිරුවේරි වාංජේ කමෙන් අල්ගොන් මේ වරග්ගින හේව අමල්ත කුරන් එබ එකම ඒ හේව අමල්තන් අල්ගොන් මෙන්න කබූලු වාකමේ නේගේ ඒක දෙක්කුන් තරිකමෙන් නික්කම විස් නේගේ මයි නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් හදීස් ෆුල් කරන කියාම දෝන් තිම් මීහකු කාරිවරියකු නේ බරිවත්ක දන්න බේකල නේ මුජාහිදකු දැන් අස් තිම්මන මීහකි එනේ මේ මානගල හන්දර කොමස් තිම්මීහෙගේ වාහක උෂේලේනේ එමිහුන්නකි දුනියමතිගේ මිහුන දක්ක කන්තත්ත කුරි මිහුන එමිහුනේ සලාමතෙන් නොවන මිහුන නරකයෙන් ඉල්ලාලෙන් දැන් තිබි එක කාෆරුන්ගේ මිහුන් එමිහුන් නොන්නානේ නේ හේයකමේ එමිහුන්ගේ උන්නානේ හොරි උස්ලුබකන්ත එයි කිතෙම්ම වරන් එමිහුන් හේයකන්තත්ත කුරිකම් ගාවියස් එමිහුන්ගේ හේයකන්තත්තකෙන් අල්ලාහ්ගේ දර්බාරුගා කබූලින් නොකර වෙන එමිහුන් ශිරුක්ගේ මතීගේ තිබේ හා හින්දකෝ එහෙම එමිහුන්ගේ අමල්ත වජල්නාහු හබා අමන්සූරා එබ්බස් එනේ එබ්බස් තාකුන් තාකු ජෙහෙ ඉච්චගේ ගොතුගෙන් ඒ ෆාහග වෙගෙන නුදා එහෙම ඉමාම් මුමිනුන්න හම උෆාවරිකම් හුරි එමිහුනන් ගියාමද්දුවහුම් වෙස් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ ඕගාතිරිකම් එබෑ මෙහුන්ගේ බච්චන් ඔන්නානේ අලගොන් මෙන්නම් ඔති මේ හිසාබට්ට කතයාරු අදාළම මෙහම program bayar weda tiya de mawdunata ka timbe phone sa war boda shukur dano a mawdu ki bod mawdu ehenna mes wagutu huda kama ki galu ha program nimmalani adalume miedu wahaka me dekki giyame duhan imamu ma gule gotun atimbe phone me tin shehun ham tibe phone war furi ham mi kantata bayan ko de wafi adalume ham nimmalu korin tibe phone nan handan ko dembe awme miharu mi geneste program ki ves duniyega fetro me da bali madu kama guligen ekama guligen geneste hasa coverage ka iruga mikama guligen duhe rajyege skama behe faratta kun tafatu ekek irshawtan alumen nan eba devwa huriha be fuluna ki ves e irshawtaka emme furiheme tabawa amal kura ba ekavun alumen hama eden mi geiturun alumen hama mi program terega mi program ge ki dosto geneste mun dairuga takraru kun alumen dakka wahakke ki me Allah subhanahu wa taala wakil kurma ekiga sababtawga hifashe kama be faratta kun tafatu ekek irshawtan alumen tafatu kantatta kurman ebe irshad mi sababtawga hippawa me Allah subhanahu wa taala haqiqatuga wakil kurma ki sababtawga hifma ekiga wakil kur islam deena ki safta hirkam lob korwa din islam deenu ko bar walu bani safta hirkam miedu alumenge mi halata guligen ves kama be faratta ko mesemme bodan irshad me devwani safta hirkam gulifawa kantatta kurawma enkam islam deenu bingata terega islam deenu angawa gotuga mati safta hirkam adi kama be faratta ko mi angawa gotuga mati mikankam ves furi ham korwa emme muhim kame gotuga ekak anekakan ehi terwe depa beenun tawga dewen oi ehi terikam vejjam emihege femwarun emihege haisiyatun forko deba
ade alumena kama be farattakum mirusha devvani miharu beera nunikume viha ves boda ekaku anekaka duruga ekahirigen timuma gege nunikutuma kommehen zaruri beenumega nuniya beera nunikutuma zaruri beenuntaki hama hagigatuga ves zaruri beenunta ekkamuga haddawafa efada beenumen ekkamuga waninawa beera nukume wada nugannawa uriya beefulunge gegega madu kurawwa gina ginan addoma irshad devvani irshad devwa gotuga matin addo donnamvi donna yoga islam diinuga mingonto terega fen israf nuwane sabon israf nuwane migotuga matin mi amal takkuriya genda ada almenna rakater kama Allah subhanahu wa taala minbar kurawani raat kureviyam ad mige tafat program ka ekiga tafat mawdu ka ekiga madama sirat kurave almen baddal kollana program belle ikamatta ka horiya be fon shukur danno wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh